Tio follow fa fa talo fa tu Samoa lau fa so ga di va ngola fiafi na ua 5 minute wa te nei le tu la 5 le tau tua fa wa lau Bluwave TV. Ya, ai me se fo yo le aso fa si fo le nei fo iva ya so ia fo inga lu. E pe o le aso le dei tate tuli matanga wina e pe o le tala e fai le ufi le teini o sina. Aua o le aso ngafua o le makua iva aso lua tau feololo aso lulu pe ka kau fia ke renga sia kire account po so se ai o le aso fraile e tele na fai ngoa le to tele o tangata fai ngaru nga i Samoa le vaonga ngana le famo le sfariro le so umi aso umi po le so umi ia au telo o le aso pito ipu ua nei wai fa fai ngaru nga i tele ai na afa so talo se fuma le do fama le pule ia tato wo le pa le tato o fai ngaru nga o ka ko o paki o yo le o fo lofa fa talo fa tu Samoa ya toi le tunu pele le loto le nganga ma fa mo le nevanga o le fiafi malo afu ai la u maua le nga le te tamo le tanto ma te sili le langi ya e le tunu mau tu o lo manuia me o mai le nga le o le tua fai fo te mai loto soifua lau le o loto soifua manuia le nga le o le tua ia o tatou to e fei lo e fo i pau manganu le e tu sa o tatou proclame fa nga solo o le fiafi ma le fiafi e le tautua ma le unanga lau Bluwave TV tu ina sa o tu le matu ofisa au tu i manu kau nei o le fatu po o le taulanga o self au kilani malo le fatu toa le lilo mayava malo le ngā lulue malo fo i le ono sai malo le taua ta i le o to e faingo fie le sa ilinga malo i nei ona po ai mai se a tatou ia tunu o i fafo ia wai pe ia e pupulu mai le pisa Samoa i le taunga tau le soifuanga ai le o iloa mai le matua tau le usu le malulu fi ura ki ngale a inga eu mai le alam lo ka alo fa mai snooze ka ngoi fa to yo ta mala le ya i me fa le alam pe o ngoka le fia ngofo i lunga ya ai fa tai le ngale yo le tua e le tantu ngo mau tu ya o lo lava lua tu sa ita tau lo na lofa malona nga le lei pa io Samoa ia mai le mata sa wa se pa ia na lenga e tu la lata i fale mo na tau ilo i manu o malo mai fo ile me o so nei le lai fitiuta ia o Maota ma malai o le tui manu a mo na tafai se ia fa si fo ilo na tau fia fi le va tu pua fili ma pule tu ia mai se fo ia o ele a wale fi o le tu fa nofo ma ai nga nga te lea ia o fale fa o le tapu inga io e masilia la e fa ta lofa mo folo fantu fusi le fa o malo io e a wale pui nga tu mo pule tu au mala tu ai nga le tai ma le va o fono ti fa ta lofa fio yo le tala le vai nga o le aso foridi a o fia fa o mira o fa kalofa ia wa ke lo tato wa so eva fo le so valele kama fo ile ke le fa mai tangata ia tato pese makako kiki ma ale wala fa ta lofa fio yo le tala le mai se le to fatu ai nga tausi o la o to tuli le tua o la o to si ao ile tua o la to fa tuli vangau ile tua o la to fa tuna paulia tala fa auto ia awa manu mo Samoa fa afete tele le tatalo malo ana popongi fa aftai o to faiva lo fi ao o le to nga luenga ia wa tele na ululu matafo la wele lo fa le tua le tele o ainga ai mai so tato wo tulu fa ta lo fa mo fo lo fa tu so se fa ta fa taulanga e kale si kerisian uma ele ngata o Samoa a so se tafa o le kelo peolo e maua mai ai le tanto tu le nanga e le dei vainga o le afiafi onga so o mai lo fa da lo fa malo fa malo ina yo tato tu a matina matutua ta mamatina matutua io kama fo ie le la to te faiva o le tamalo fa le ta o fe po fa mai na ona pati ta o to lava fe po a o lo faiva lo na lo polo na tali o le adiongi e fa ta maswali inga ia o matua e ke le inga ele ngofo i lunga ke ko kuli o ele tangata malo si mal tangata fainga ruenga ai te usu le tai au o lai to tuli na yo mantua tono le potu talo sia nga luenga ma faiva le yaso ia tauta ia e pe o le ngol tanto proclame ele nei vanga o le fiafi awa o le ua ali tia le tua io wa ta ali fo ile nga fo pe o tala le tautai o nga te fale ia wa o fasi fo le lai lo tau fiafi o le o faile ale anga tautai fa atuwe le fanga ipunga e fa malo le fanga wea le lofo lo tato ma te siri langi
A fe mai la ia lo tatou fa malo i lunga o ma pa anga mai i la tau e alo lo fa nei proklame ma le unanga le Blue TV. Ua fai o tou mo a inga. Ma vai nga ruta ia Naomi fa mai e fai lo watua mo watua. Iyo e fai o fōlinga ma fōlinga o lau telefoni le nei taimi. Iyo ua tele na ele toi fia tilo i fōlinga o le tamā o le ainga. Po le tina o le ainga. Ai wanga o le urupo o ale ilu mo lau screen. Ia au ki rua misa ele hase me ki rua o la wakala una i ki rua de misa i fua. Ia tātou e vai lunga o le proklame ma le tau tua whaatalofa ia mita ina. Kau tu ma le tau maafitaka de vanga de fiafi o lo itefu fa na ma lo le soifua manuia man tamata mai sa tu fia isa tu paitea o le mitanga tama o le ngaru fati mai sa tu fia isa tu paitea tolo te liu ma le tau fo i maafitaka lungo le tanto YouTube channel nga tele o se risco unu toa o le songa a risco tasi le nei tangata na moli tai mai o porukalame po le lua fisi furu fitu e ana amataino ta faia nei meo porukalame i lungo o social media. Ele misi ala fo ia le uso ya risco no toa mafuta mai ina i Alaska i America. Ya malo lava ya joy fo le uso male ainga e li tali tudungo lo mnuia me o mai langa le yo le toa. Le Maota tu mua fiali malo ale onsa ile nei vanga o le viafi. Fa avtai mai mo mai ka tele sunga ta te pora si aleni mai ka lepo le mafta le vanga le fia ka tele Matthew Bitovao yo Matthew o fe le yeita ua ma lo se fo mruia to o vao lena tu ia Josefa ma te fo mafta le vanga le fia me se fo me lusi paia ya mo to le mafuta i lungo le tanto YouTube channel ma sani la vale ni vanga le fia fa ta lo fa fo i le sunga le li awa o ya kiso Seiuli. Iyo tasi le dei awa o ese le au le lei. Iyo ele to uma siana anta. Iyo tate le lo peta te fia ia. Ia le mafuta mai fo le ni vanga o le afiafi. Tagi lima le ala itango moa ma lo le soi fo mruia. Ha tai mafuta ka de vanga fia nga te le. O le se uso le fionga le sa. Ia po o le talinga ia so o alo Andrew wanga male faretua por tausia rupi o la ua ia lela te pulea le tātou Tasi Market le nai West Auckland ia me se vai la o le tama au le leile ia se eti ma le tau vaenga ia tali tonu o le uto e taliu mai le uto le whainga malanga momoli toi malo whaanga o le aso soifua o le tina po anti palangi manu le leua tuanga i au se talia happy belated birthday ia i le ia joy fo i le tina le sa tu va tu ia le fionga ia le sa fa talo fa bito le sunga fa fenga fa fekai nga ma felo ia nga ma sunga fa fenga ia pastor po Reverend Yohane tamali i le pua tele la vai na fa malo ma fa talo fa mai ngol prokalami ai le na ma wala va no te fa talo fa le sunga fa fenga i le tato Victory Shippings i le tao na le la ma to fa pe no fa tia auto o aso lua ma so vaile o aso kili vai o te alu e whaikiri. Whamawina le anganga whaavitai le tātou Tasi Market le fionga i le sunga whaafia ngai le fionga le whaasina. Dole a foa tupai Larry la vea. E tusa mai se marifletua ia Helen. E tusa fo o le lango malosi. Ia i tātou poroklame le mafua inga kou sirisila mai. Ia mo o whaavai atu ia tau komeni le tele o afiafi. Ona o tātou major sponsors Tasi Market mari Tasi Pacifica. Rangantai leo le Pacifica Family Health Group. Fionga i le tabaitai pule i ngaru mana vai whakaloa na seri ma le tofu i au nanga ma lo lava le onasai. Le whakaloina le Pacific 40 ma le talo whavauncha le nganta i lea le sunga le fionga le upepe ma le whalitua whalute whaafteitele le lango sua i le tātou poruklame. Maota Samoa Service Stations i vaitele ia mai se fo i lea o le ColourShop si i matawhele ma unanga ma lava whapena o lo lango suaina le poruklame o folofa. Ma whaatalo whaatu asiata i le nei vanga o le afi. Johnny Finau, pe Jelo Milo, whaavitai le mai mo mai se foi o le tamaita ilan le ia hana. Ioe, hana vaai. Ioe, le mafuta mai foi. Ia le nei vanga o le afi ia mai se foi sia pele ia hana. Ioe. E kele aingo o la kule whalewa marikinga hale ainga. O eri pe kele fia whakalo wha mea ka ki kango asi elau por kalame. Ia o le mela le nefia. E pio le tele fu le tano fo no fo yeso o mai ka ngalo i fu nga fatalo fatu o yo lea
wo mapaanga mai ale tātou Bluwave TV whaatalofa maofo alofa tu ile nei vanga o le afiafi au ke pole pe ake o misi ro sofa tau te tala me fa solo ono ni sio vaenga tau o por kalame ia ai toi fo i mai lava ma tātou tala no ai tātou malo fa lo ngi fa tala noina manisi fo o nanga fa so fo malo noina le ngata ilea o le mana ia ona i mata upule u mata tātou fa soa ka ko fa soa de si kanga ko kongi la wa ye Samoa tātou whaasoa i le pāsia inga o le kasi kesi 2 piliona mo le taimi mua i se paketi. Tātou whaasoa i le ongo kesi marekonu o le ngupi whāle o wakala ai le kingo mai le cash. Manisi o mata upo le a tātou whaasoa ina. E le ngata i lea, o le warninga fo i o kukongo le whongkanga koe inga kukuri whafuisi waipule. O tau le maua i male afa. A le whionga le whongwhitala i tele vaenga o le a tātou whaasoa ina. Ai si tātou atu mo i tātou whaasalaunga whaabisi nisi nei. A foi mai ia ona fate a mo le ma fa tandonga le buto ai tonu i le tatu ofisa autu ia le songa mai tai tau si soifua mai le au onanga a le fono e le ngata le lato fa lo wilo le misela ai si fai ma sa ofisidi walanga sa fo mai pe tau si soifua i Samoa ile se senga e se foi o si tanga ma le package le o fantu le fainga malo i tau wala antu le matanga ruenga e pui tanga ta fainga ruenga le tru i Samoa pe amaya fasa long fa business nei talo fa lava Samoa o le o tau mai i fala o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa me tau lima ese mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula ni fo titi fu mo fa pe mani fo oti maleano no yo ni sio me tau lima ese te fili mai ba fo ya tanto tau ma fa ese mai Samoa e pe oia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fietele pala unei lole numero lo o ilunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lona. Oh wow. Come God makes you just give me a second, eh? Hello? Auntie. Oh, Mayuko. Serioso, kang ay sen may isang kumpengan si Ivan Tole lunch para okay. Baby, what do you want? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't talk for lunch alone. Thanks. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu mau. Don't be fear, on the more Samoa. By the time left your mind, we will see you again. God bless. The Color Shop in Monteville can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Monteville. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava Samoa o le o tau mai i fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima ese mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furu mua fa pe manifo oti
Ma le ano no yo nisi o me tau lima ese te filifili mai ai. Ma ua fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula ma fe. Fa pea talo ulu ma fa. Ise tau o fietele. Pala unei no le numero lo o ilunga mo nisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now. This is beautiful. No. She is beautiful. But how's this for beautiful? No. This is beautiful. Oh, wow. Không có mix vậy. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu Auntie và tôi mang lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Okay. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Jaibelo watile ua lua se fulu ma le lua miru tau tei nei le itu la e lima I le tautua whaawau lau Bluwave TV le reivanga o le fiafi o te fia whailua jole o mama futa ma le sunga le tamai tai tau si soifua ma le tamai tai fo mai mai le o nanga wha ari soifua maloloi na a le the fono I nei au gile nei ia le sunga ia Jacinta Seiuli I le reivanga fo I o le fiafi o le whaletua fo I o le sunga le li au ia fataro fali mo foro fantu mantango fia maile lanu lau ava mai o lusei ia soifua manuia lau sunga le li fasalau ia po lau tau fafo ia siata ia malo tautu atunu ia faaftai fia langa le o le tole o tato e a mafuta e ui o le tate faatala noa I tūlanga o le atautua mle unanga le fono ia ai o te manatu fo isi taimi o le amaua se ava no te faafisilingia langa o le sa e ngalue faafo mai le unanga le soifo maloloina I sio tatu watunu I Samoa which is e iai le isi au update lea lea e fito I tonua e sa ili e foi ia sofina galo e tu sai o nai swinga o lea ua manu mai Samoa e tu sai o le talo le tupe mana I swinga ua iai ai mo no ua faafisilia tu e mai le nei a so marki munga o ngā ruenga wangi saunga o le aso nge fa ingol mako whawhinga luenga I o Imanurewa o le Christmas Day. Oh, wow. So e o las farele. Ka mai kope a nga luenga ai se I. O le winga ua mata fo into ta fa ma me fa pena. Ole fena fa le winga o Christmas. Ia wa ka Christmas ora so e fa. So ke la ku o mako le afangi le ofisa. Yo o las farele. Fa mai lo le staff. Oh, Christmas Day. Oh. Ia longa winga. Ele fa pera la ka fa nga luenga. O mai anga luenga o le. Ku se usu ko ene mai. Ia mana ia. O te fia whainga ruenga. Taru si e sia so e fa pe mel matu pule o te sauro les frere fa pe mai Merry Christmas asiata. Ai ui olea. Ole a ta tala me fa solo. La ta mata mua atu nei vaenga tu sai o le tou campaign o lo fai le vaiaso tolu vaiaso talu wai fa uma ele vaiaso ni pe fa pe tau sao o mai le tatu tuinga o le misela mo fufuanga o le rheumatic fever sorry yes rheumatic fever le fanga solo o le vaiaso muli na nei o le fanga solo le rheumatic fever ya mato ai ema eu le afo nei le
le tali atu fo le atu nu. Whaatahua fo o se taulongolongo, ai mese o se tu alalo atu le atu nu. Ina ia siaki, mana o mia le avatu tamaite siaki. Pe awha apea wa ia unga ole whaamai. Awa o se whaamai onga te leo na afianga. Pe le tonga fitia ina. Ai whaafetai. Na iei fo last 2 weeks sa mau mai fo sa reach out mai se tina mai Australia. Ona o sa mata ma le tapo kalami. Ona whaafesili mai lo la ia. Ona iei si ana whanau o lana tama matua sa whailona ta o tonga ona ua sa mau ia unga ai wale avea si akil fo mai. Ai mo I fole tai muli. Wa afia le rheumatic fever sta mai titi. Ula la uman fale ta o tonga lona fatu. Ia pule lo fale ali iwa mo ia wale tu sa ia la fa so manuia. Na matala no la masitina ostina Samoa. Matala no la masitina fa mai. O la wa ai ia unga nei lana fa nau. No fa tu ala iai. Ave tamete ave pe si akil fo mai. Iona nga faile po la simia ala lo te matala no. Fa mai lo maka treatments mo le tamai titi le lo na lua. Talo fai. Ma lo fa vai le fa da ua ia walanga le ngata mo tato wa ia manukau ma se ko kilani mani usila. Ai langa o ka ko prokalame o le alu worldwide. Fa tai foi la ila jo lo ma futa mai Australia e ma fai foi ila jo America ngata foi le o Samoa. Ola ofisili le nei a Jacinta. O le a se tūlanga I pasene o nei whanau maro le atunu ua mau le soifua. Ona o le fever rheumatica ma ila tau o tau maua se tūlanga whapena. Ai ua mali li ua I whaingi ka mai ki o la ofisiri lea. Ia, o le taimi nei o le pe valo se fulu, fitu su lima, valo se fulu pasene. E me se ale tamaiti Pasifika ma Maori. Ua mai mau soifua ona o le tuwai fo ina ave siaki le fo mai ma le iloa foi o a unga o le wha mai. Ia o wha le tonu. Me le o tau mawhai e ilma tanga luenga le taimine ina ia whaia wha alau iloa. Ina ia iloa le malu. O te iloa le siva enga lea ona e le lava le wha alau iloa. E mese asi le tatu watunu le Pasifika. Ai wha fitai o le ua i le taimine ua wa ai le suinga. O le ua wa ai atu ua atamamai tangata. Wa ai lo ia unga. Ma veane so tai ma vai fo mai. Io nga foi amaka kwai treatments male o aina ile afianga o le tamai titi. Ma lo fa fetai fo ile to o nanga le fono. Wa mana tua. E tele o nanga fa so fo maloloina. Now ma faiona e tau tala no mai ai nga fo I fa ko a mai Samoa. Kota. Ia ona ai nga fo ile pe nga o mai ka fa fau. Mo pe pa fa nga wenga. Ia, fai tau tala no mai o hani au wala mani process fai ona la jo wianga ile fono ina ia mafai ai foi ona voni members matulanga fa pena restara ia ma ona nga ina ia marupui foi la jo fandau mai vainga fa pe fa tai fasili asiata ol vai asole I think 2 weeks ago e to lua mato ainga tata no mai Samoa ngalaki mai le kota. I know atu lai if you enroll o yamato ona na mata mai lunga o le ona la le o tatu watu nu ona o le language barrier o le ngangana ai o fia wo atu fesili mo le sosoani ia na fa matala ia fa la enroll o yamato ele fesili aku pe ke fenga ruenga I ma o fenga le tama le o vai ale o po ola e fa fitai o le e momole fo le nganga fa fitai ile tau le company fo ile le ava noa fo I mau le fono o le wa tele ale wa iloa tele I tangata wa ile iloa tele tangata e mese ata to le Samoa if apea tangata Samoa io se clinic mo le autonga mana ia langa le lawa e sau no le vaenga le na faila na e fa lau tele wa langa fa penga fo ia ia soia sa ngo fo ile no west fono o tai west ka kiala pinga o konga ka ke vai ai ia na peile wa tatu sa mo tau mai tau me ali to tele e la ku roi ki kiro go inkia mai e o kiranga fa pena la una o nga o konga pe tau foi no I mata tau o le wa e fenga ru ngai o Samoa ile fono ai sa amata mai na o Henderson me la sa fa ingwa west fono ai no lua festival lima le sa tala lo la le I Manurewa ele fa apea ele na o le autonga ai ono o le to tele o le majority o doctors o nurses foi o le autonga
but ole so o se mo le Pasifika. Malo whaafitai tele. O le awakula ofisiri le rangai peo na ufai e li amatali le ta whaatanonga. Na ufa a leo ma whailoa. E mai alor ka whakaronga na warurora ia le update mai Samoa. Ia ma whaile whaasoa mo le poru kalame. Se tasi o update au manatu e ta pasa u whina ngalo. O le mu whalo u whaisi umi ke le Samoa o le tūlanga lea i le whaapele le itutongi ngā o overtime ia i lantou ngā lulu e tausi mai ma tausi soifua me sofo mai. Ia i le vā male malo, lea ua whitongi ai whitongi ai. Lea la ua awhai tasi. Ma ua au vatu le whanonga o le malo e tau walantu ia i lantou o lo pu lea tangata whaingaruenga le malo. Po le pisasi. Ma whaape atu. I le Prestine ma le whaalaputuputonga o le Samoa Medical Associations. O le mako package mana ia leo le avatu. O le a whaiki o koukura whaingaluenga. No more overtime. Longo winga you're looking at Monday to Friday. I le valu le tai aoanga i whaare fiafi. Mangava. A o kua lau pakakua. O le a yeise si itanga dele. E whetau i le lei. Malotou vala awina. So in other words, whaafengofi. E le koe whaiangi o wakaimi marangunguru ma le kele o le kau whainga kaanga monitor. Ai o le ato tongi o tau fo mai. E tu solo tauto mai ma le whaakau wainga. Longo winga o le asiki e se kūranga ke le. Le aso fina ngalo i lea whaato whala inga ua mapu e mai Samoa. Whaatu sa tusa le taimi o vea o e ma fo mai po o tausi mai te tonu o Samoa i nā aso, Jacinta? O te lo o se fuafuanga o matua talawhia ngai. O leva, whai kere singa leva o tausanga o ngā pātia le asosia fo mai le tau mawhainga me o si itang. Taimi na o whaina luenga ia uia te Lopez tolu tā lali masu sene le tūla. I le lua vai aso. Ia a maua mele toni e tau whaasoa. So you're looking at roughly 600 something fortnightly. Yeah, lima se lau leono se lau i le lua vai aso. Yes. Ia, au taimi la nei pe a fuafua tua le taungatā o se fuanga wai ei nei. O te iloa o se fuafuanga o talawhia ngai. Mai moli fo ile nganga whaafitai i le pisasi a mesel whainga malo i le tau mawhainga. O te iloa langa o le tele o nei tina fo ima sa tau mawhaia, sa ngā pātia le tau asaina ma le tau mawhainga o le awhainei. O le tui inga mo le totongi o tangata whainga le mo whai ilangi le fo langa. Ai whaafitai. Leo wa tau whawha mai ti asa. Leo wa tali. O te iloa ia te auia o se matua talawhia ngai. Awale ele whaingo fia ngā luenga pesa o ngā lua e fo i Samoa. Ele whaingo fia e te alo le tae au. A whaape toi mana o mia o e te nofo koe kavalesi. Ia mana tua tātou o tātou a inga. Ia lava le mawhitanga ai ia auia o se langona fia. So o lou fina ngalo au e sau noa lau sunga le tamaita i fo mai, tau si soifua. Le ala wa e ngalu i New Zealand. Wa i loa le esenga. Le manga yo le lavo le whaasoa. Less work. Enough whaasoaring. And enough time mo le ainga. O lou na fina ngalo. E le kauria ia o ele ova kaimi ma le ova mongofongofo i lava e ui e tāua lau ngā luenga. O le tau si soifua po o le fo mai. A wale soifua maralo ino le turu. Ai manga ia. Le seta or kaimi. Ai koe fo il fale mafuka mai. Yes. E no e whaia ma le poto mea uma. E mo ia le wala au winga ma le ngaluenga. Ai ia pāleni mea uma. Ngaluenga. Lau commitment le ngaluenga. Lau commitment lau ainga. Pāleni mea uma. Maua tutongi. Lava le whaasoa. Ma kua se lau pasengi. Al mele ova ngaluenga. Ai la kuele la vase mea ngā. Ai la kua whaari i merka maone ainga le whekangi si umio ka mikir whare. Awai ngaluenga fo e mesere mea na ova ai le vai tengi. Ia. O kele fonga ia ainga ma le pele mea le E alua. Kusa lau wha mua ngere ngaluenga le ma le. Alua ia kawa ia. Alewa. Ia ala kurofiu si ol kamalo ana kamikiu. Usa wa malo si e alisi mai masi ikia se ko ia ma de fo ma ina ma. E ui olea. Ole e la walunga i lo loto. Le faata wa ina o le tiute. Pe no fa yantu. O kala fo ia le kusia. E te taua e te taua le fa alo i le te tau ia. Now ele o fa pela fa yantu e tau ititia i singa wenga. Yes. Ia te fo ia fa ia fo ole a fa fo mai.
ke i oe lo ka ofi vai e te tau fo ina fai leo Fai a onga. Manisi o vai ngai pe o leo tau amata mea antu le ngai paulo nga ese esenga o ngā luenga umai la o fai tau Jacinta e paulo ese esenga e pe ole vai ngai le soifua maloloina ole se vai o se la asanga muli ya le fai tau wai le toe mau o le ola ia male fa ma vai ma ngai soifua a wa e fai mai le ave o e loka e leo e ke fa ma vai ngai mau kingoa e umanga kuringi ai ngi mea ai mai ko e foi mai ele o alu e mai a fa ma vai e alu e ngofo a onga e te mauti no e wiki engi e ko ai a fa ma vai ole a va ku fa mai e matua fa ilonga fisiti pe ko e foi mai pe ka usa ela o kana pere wa o senga luenga ole ola maleoti ia ele no unga lue foi ma o e sel fainga ta ai ai ngese mai o ki lau sifi e maranga po o ke sau le fale e ke mafau wow e fika ngisi le ai ke kangi o kwai mo because o lau nga luenga le le ngata la na jele o moutino po la vei mo e ku inga le fatu ai fo e ki nga lana mai wa matua wile mai o nisi o ni manu amantu ya ai kusa ile mafau o tangata nau ta i mal tangata le ruaku o oyo Yesu. Yes. E ka kauma. Mai se la foi la se tatu watunu. Ele anga lava le atunu. Ai na fale tonu ai vai le fai no si fo. Io le na tonu. Ia marolo foi mana ia tele o tala fa unga foi. A fuala ia i lo totongi sa ia na ona po. Le ala o sauli si tanga o totongi ele ngakala mo oto mo a tausi soifu marolo ina. Fo mai. Ale le fuwa pasia mai mar pakeki. Se furu pasene si tia i totongi o tangata fai ngā luenga le malo. Ongo bingo se mvae nga mana ia. Ai o tala fea unga mo le tau soifua nga weye. O wai leo toi tau ngō fia Samoa. Sama fai ona e faso ina limas futala e ai ele ai ngal vai aso tulo. Al taimine. Upe o ilua se lau pe watapo la ku ngai lo tātou ini. La si fetula utala le la fetula utala kala mongi ar kala ngai ele se tala fatu o a si tanga tau te malanga so o Samoa ai le fai fo koviki te ro fo tanto nga lue kale sia sa ye te vai fai mo malanga Samoa i melanga o na mtai tau si ai wo fora o ko e ru aku vai kau ngai tanu te tala mai poras mo to e ru atu e ke rona o kala o fanga se ko kikia pe Pei o se mea lele leilo a venga o se lima se furu tala. Ise tangata. O e kau maua mai leo winga o lau tala. O aso ia, se furu ka la, fiwe, pei e fia ngofo le leilo o faku. E te a vea se tangata. Lua se furu, lima se furu, ka ia so ia. Senta o taimile nei. E pei a ka a vea se lua se furu i se tangata na tato fita. E pei foi lele wasi ile kau o le soifuanga. Wasi ia kuai mani popole o ruma vau se meke a vese kangaka. Ia ro mena nga ia ale kusa ole mene mama fo ngale peka ke a vese tangata o se lima se furutala. A o se upua ia se furukala male go se furukala. Sorry, o fa na wa o nga wa ve kamanga. Fa tu swinga ole o langa wa ia. O le ale me lava. Ia le na tonu lava. So fa taila. Wala ngai le ofu tasi tati o tala nota o ona na o Samoa. Wale ofu tasi la fo e o a fo ia ni usila au se talia mani so tu utele. Ia wa ma wo lunga fo le tau so ifonga. Ai fa te jele mo le ta fa soa. Ona o le taimi ia ai la fo atu e si vai ngai te manatu e te tau ona fa ai loa e tu sai fo fo ngari tanto fono ia mala unanga le nei yaso. Na le toi fa tau longo atu pea. O le taimini nei le pesi a mese o le tato ia le sise no le malulu. A va aia unga. A mese al faa mai nei o le rheumatic fever. O se faa mai onga te leo na afianga pe a faa pea i le tonga fitia ina a o le fautuanga. A va aia loa unga i lau tama po le tinga o le faa i. O po ngā iwi tinga. Ia vave ona faa so ta ilo family doctor. Pe va ai foi school clinics ia taimila nei lo file holiday le wa malolo e ma fai ona fa so ta ia siasi lo family doctor ma file siaki na tamaiti alo le na ia fa so ta ile numero le fly number
O le o valu se lau ono tasi ono. Ia mawhaailoa ai. Ia mo se fesosoane tala fia ngai on tu mai. A o le mea taulia. Se o le pui ngā matong fitinga asia tawa tatou lima. O le tatou ngaluenga fai whaatasi. Ia tatou mataala. Ia aua fo ina tatou no fuai. Awa ai aloa mo le soifua malolo ino tamaiti. Ai mese lava tau sanga nei le whae le sifulu ma le iwa tau sanga. Ai o se whaftai fo i mo le mātou wa Vainoa. Leo mai fo i le fono luma i le ala leo e longo pui ali i fo isio tātou watu nui. Ma whaalau i loa fo i mwha mama lama le rheumatic fever. Ia whai fo i eise tala ua pa o papa le whaafonga anga. Ia malu awe i whale lo tō whina ngalo wha maa ngalo se reo le au auna. A o le nganga ia ina ia puipuia. Masaunga le muna e tātou whanau. Malo whaafitai o le nau tau whaafonga mai i le whaamalu si au o le songa i tamaita i tau se soifua Jacinta Seiuli. Mai le unanga whaale soifua maloloi na le fono. Ia, ai lantou website e i tūlanga o lantou o walof so ta inga, numera. Ia, ai tupu le whaatua i le tau longolongo, tupu fo i le puipuia, ioe, i le usita ia, o tūlanga o lea, tata longo, atuai ia le tātou porukalami e mese fo i o le vaenga o lo fito i tonu iai, whaitui puipui mo le whanau, tau tale le whanau, au ai te whaale ango, au ai ke ango ke le hausi, au ai ke ango ke le isi mea. Ioe, au fo i te ano te le, io walanga i risi kaka whamai se, o lau kakalo a le aver kama de whalemai. Ioe, e o whaantasi ngā luenga ma le whaantua tua. E te ua e fiu ke kakalo a le whamai le musu ngā le anganga pa ia. Tu i lunga, ave le tama ma le teine e va ai le fomai. Whawaru tātou proklame, au e jaru esi, mai sa whip coffee. La tatu tala noa ina initial breakdown se tusa o le paketi le sa pasia manisio vaenga ia fa ali fo iso fina ngalo lungo le tatu porklame pe amai a tatu fa salongo fa pisi ni sini talo fa lava Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei tatu o loa me tau lima ss mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula nifo titi furumua fa pe manifo oti Maleano no io nisio me tau lima ss te filifili mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa ss mai Samoa e pei o ia. Ula mawhi. Fa pea talo ulu mawhai. I se tau o fia tele. Wala au nei lole numero lo o ilunga mo nisio wha matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Oh, wow. Oh, God, mix yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, so, come on, send me something. Auntie, if I'm probably my lunch, but okay. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue? Okay. Chef, I'm more sorry. Yeah, okay. I don't have a Thanks, man. Love you to the family. Love you, man. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. Do you have the barbecue, please? Tala for voucher. Thanks, Tala for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Now that is beautiful. You think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. How's this for beautiful? No, this is beautiful.
Taimira wati le o toi se furu male ora miru tonu tano le tu la e ono le tau tua fa wala Bluwave TV e mesel pro club le tau te ya e male bru ia fa vo sita tu juru fa talo fa kolita went le mafuta bu ngor pro club ga telo Natalie Pele pe Samino fa tail mafuta mai Ruben Edwin watching from Alaska ga tele sunga Maria Lesina tava e tau foi mafuta Chris and Charles fa talo fa tu pro club il le vai ngor fe mesel sunga Rocky Faleli Fapia fo ila ia Herman Court mo to umala fo ina te leo so ia Andrew le mafuta mai fo ile te lungo proclame a mission nisho to te leo tato ia le o mai fa talo fo ile sunga ia le tuala io e le fle tua ia me se fo ila ia o lo vau poleki le mafuta mai nai au se talia sunga le epicopo Alfred Mawingoa, living o le fiafi kisa so o le fai ma le tau mafutanga me se fo ila le tufine Yolanda walesi fa aftaida mafuta mai le living o le fiafi o folo fatu ma fatalo fantu le proclame o le tau te ya I le sunga I fa fenga inga fai au tupu sefo po o le sunga tangaloa fa tupu sefo ma le fatua ia lumana sefo ma le fanau I pap toi ma lo le mafuta mai fa aftai fo I na weekend sa tanto I le lo ia fo I le ufitie la ponsa ona ole malanga fa fo se fo yo le tali po le uso fo ya wo wi moko ar fa na o tarvo ya ele ya se sita tote pule la vale tu ya pule fo ya I fo fuanga e ya fo tau te tiro pe ele ongi me ma fai ona fo tia ma fo fa ya ai fa pena se la ngona moli to lo fa ngor proclame me se fo sunga fa fenga nga pasta tuliatu male fretu a city Hastings ya mga yo uso ya Tom Yosefo io o leva o leuka io e vese sunga sone ia o la kama o Jacopo io ia male to tele o to u mala il sala tari batasi ka lo fai se uso o e fai la usala ya o e io la uleta u atu lunga proclame ai fai la usala ya o e ma lo lava soi fo manuia wa pa u lava ya o len fai la fa foto tupu ma fa foto le va u lo sunga ya il sala tari batasi ia I nofo ia na fai mai pe ia o sa maka I sa vai mo le tua ila fa malo o le ala I le pule o le tautua ta sile vai ngataua mo o to u malava le sa fa mapu e yulungalu o to swafa ma fa manusina e fo I papa ma malu ainga a wale fa fo tupu ma fa fo le va ali fa fo tu va ulu ia I swafa mo to ngafa sili langi malo ale pali malo to tua sanga yane ayo le tai o ilau ma le tau mafutanga sunga le o ya John Tusa le vanga o le fiafi malo fa talo fa tu asiata me se fo io le tofine ya Tom ia wiki sorry le uso ya Tom male fa tu e mona Catalina Presel ma le tau fo I mafutanga fa after tele le mafuta mai I la lo I Palmerston of ya me se fo fitalenga fa matuainu vili ba uto uma ya ko fiska ko ori pe ato e fai malangatu ai si tatu wo mai lava fo ono le tanto time updates pe ono over yet la si ka ko so ula mai le fau ile vaenga lea ua tala noina tu sai fo o se so ninga mole ila tau fo mai o le ala ua tali manino ia le whaaululunga o le asosia fo mai po le Samoa Medical Associations le whautautanga po le tofa ia tau le lea uso mai Dr. Titi Lamese ia e tu sai fo o se le tau tisi sila mai ai o le ala ua tali manino e le whaapea ua te ena pe o se nau ta inga o le asosia fo mai inga ia si ingi kokongi po le alava le ai ai o le latou nau ta inga wa fatu wai ai se latou tali mai e mo o mia sina taimi se I o latou sila tuto ai ia ma au ili ma lau liu le ofa lea ua tu inantu e tau wala mai I le pulenga o tangata whainga luenga le malo por pisasi ma le tua o le ua au vatu e le ko yaingi o wakaimi ma le tua fo le mata upure le overtime na matua laua lunga I lava le saunoanga le fionga tama ita ipa le mia I tonu o le montafono I le asona nafi I le yes le po na po le sa laua lunga I lava ia se saunoanga le fionga tama ita ipa le mia I le tūlanga fo I le o le whaataua ina e tāua le se leni mo le tamau ainga ma le tausinga o le ainga
ia ai ua whaangalo ai le whaatau ai na o lou wala awina po o lou tofinga o oe o se tangata tau si soifua awa o le foi la ua tata mai o le kau o kika uma tūlanga uma o vaenga ia na whelau toa ai o le ala e vala mai ai o le matua te le lava foi o le ova kaimi le sao ia te au lai a o tatou iai o to tonga o tatou tala o to ma le whaasoa o te tau li lifa fo i la au le tūlanga le o iai si i lunga le peio fo mai lava i tūla mai le valuanga ia no more hours se i vanga ngā weekend po i la tau e roster weekends ma tūlanga whapena ai ka au fia i ko i ngā mea lea o le ngofo mai le fale ala kusi le api kusi o vakaimi e masanginga e fa yar ngame o ele te mafuta mai kama fo ile le live video mai lau kama masangi la e manager shift manager fa mai vai mali e le mako mali ule fa e ka ngosi uso ko pe e sai se o ki kanga kilo solo o mea umangang ka ko mai ai iyo ele asi singa sao mai ngame o nga kula fo o soifuanga ai o le winga o lanta tala o le ala o sa o ile upo fo ile ua fai ya e sa wari tala foi lele ua fai ya ua sau o solo marka ma ia vangoa le foi lele nga ua faalongo mai o la ua complain sau ia atonu e ia nai pasene o ila tou la sa o la ko complain punga mai ai lo ilunga mau lo male vangoa o ngofo afile punga mai ai lunga marka kale ke le nga fa pa ole manga o ia itula tatu tala no nga ngana tu sa walanga o le ia fa ma nianga o le ala fole na la e fai isu e nga ma ua maua i le auditing ngau o nisi o wha maumaunga. O la le ko akele o ila tau e tusi whaanga oi. O le upu sa o haranga he describe pai. E tusi whaatala pelu i tu la overtime. Whaafetaila e ui i nā mau mea uma. Lea ua tutongi e le whai ngā malo. Ua tutongi e le matanga ruenga o le soifua malo loina. Pei o wakaimi. Toe avatu ma le plan le leilea. O le a le koe yaingi o wakaimi. Wa over se ifanga o ka koi o wakaimi. Ai o le a tātou woloa. Ngā lue mai a i le tā o le valu. O malau sifi le ka o le wha. Pai Felicia. Te i vanga ngā lava la o le tuai ngā vaenga fu i le ia wau te lo foi. E o le si vaenga le la asire sire tuto ala i le Samoa Medical Associations po o le whaala putuputonga o le autosi soifua Samoa. Ia o le rasta inga loa la ai me se fo le tūlanga fu i le inga ia uangi i ka kousioki ngi fo mai. Mana tua. O le ana tau whaasoa antu le sunga le tamaita i tau si soifua ia Jacinta Seiuli. Ina inisi o vaenga e afua ai la o ngā ona whaatawaina le ngā ruenga le nei. Now, let's talk about le whaatawaina o le ngā ruenga. Wailanga tātou te le tau fo i le pua malafo. Ioi, e kau ke le so ngā kau le pua malafo. Le anga e le whai ngōwhie fo i le ngā ruenga o lo whea ngai mali i matamaitai fo mai pe tau si soifua. Le alana sau noa nei lava le tamaitai tau si soifua e Jacinta Seiuli ma whaapea mai. Ai se i maliu ia la se mai o lai ke whai ngā ruenga le sifiringa. Ka. Ioi. Ia. O le mea langa e le ilo e lisi. Ioi. O vaenga ia e te le na ofinga. Le ala ukango e vali e tuli tato whaasoa. O ngā o kua i ngā mea lea. O le environment le te whai ngā ruenga ai. E le o se environment e se laupasenge se soifua malo. E ui o lea ke avea oe matau si soifua ma fō mai. A o le si o manga. E le se laupasenge mō lou soifua malo loina. E ke le wha mai pipisi. E makua le mangoa ai, le kōwiki le ngasau ngei. Le angoa ai o nai fō mai a li i matamaita i tau si soifua mali li wai. I le lalangi. Iyo, le angoa ai. O akua isi, wha maa vai mo lantou ainga. Ma oa ia, mango ngofo, ma ko lau wapi, ma isolate, mango ngofo wapea ia, e se le pange kala iai. Wha maa vai ma ainga. Langa lila tātou varivalia le tā ua or kiu kelea. Iyo. Ngai te ua tātou wha tae lunga ma va ai lunga i le laua lunga. Ai o le tā ua ia o le ngā ruenga nei fo i tua whawhine ta mamatina.
Uso fo. O le vaenga la le alena fai atu la tai e tala. Matua ufia fia. Pe afa pe e uma e ngale au ililinga ma le va ililinga. Ele Samoa Medical Associations. Le Prestain ele to fatau le usu mai. Dr. Titi Lames. A mai ai o la tau talia ina. Oka se mangaia. Si i lungar kukongi. Maua kai me koe fo ia e mafuta ma te ito o rua ma whanau mai pele ma matua. A o la fo i o le a lava le tūlanga o le sina seleni. E tausi ei a inga ma vaenga whapena. Ta sila na vaenga la walunga le tūlanga o lo iai. E wai le ama se si o a fianga la a e sau ngei la pa uru kukongi le leilo kukongi a e sau nga o maliu mea ie ki a. Nga o maliu mea ie ki kiro iai. E so o male mea ngā rola koe ke deep breath. Yeah. E so o male mea ngā e watu e ke deep breath. E so o e markarango me o rau ko urua ia o ea e se are me o iei polo maka. Yeah. O te whaso atu te mio uwhai ngā ruenga i whare pui nei au kilani i Mount Eden. A whapewhi o i lete mai mua mai o i ngā le kei roa mai a. I le e u tere i pangota. Ai sa o a veala ma leo whare pui. Se i tupu ia la se tūlanga fo i leo se suicidal. Po se suicide se si ua pule le i le soifua pe pule leola. E tupu tu tonu. O kanga ka uma po mātou ena tupu se sifi le sa ia me se sifi po. Ka ma fo i le malama ele tae au e ke ala koe e whaile unlock e whaitau le headmaster le tae au. Ia ua tūlanga wha le tonu mai tonu le se la fo i le tu nau e si la fia. A kukupu ngai la me fa pena. O le te le o le wrap-up support, po le wrap-around support fo i lele. E whaia le matanga luenga e le ngata o le matanga luenga o correction, se New Zealand. Matanga luenga o le soifua malolo inga. A o le matua te le o le au viri mai lau kelefongi kama fo i lele o le deep breath. Mental health, mea whapena. Ina ia au mai le au ondanga le na ia o e stay focus ai lo mafufau. Leanga o meianga e vaai ringi me e vaai ia tangata ia so faisoko. O tūlanga la nā ia la iono o io ina ma le whaatau wai no le vaenga lea. Ia tālo sia ia. Ia ai te vale tau wala. I le prestane o le asocio le fomai. Ia ina ia sila tutoa ia ma ioe. Talia ina le tasi o vaenga ua tu inatu. Nau, le si vaenga ua pasia le talo le tupe i le tai aona le la. 1.2 billion. Ioe. 1.2 biliona. Ia for the first time, ia mana tua fo. O leanga makua kau whelau koa ia. Ia to tonu o le pale mene. E winga ia li tua ngai whape fo ili tua le malo. E kusai langa lena whai atu le forasanga le fionga tamaita i minista. Mo se taimi mua le nei ua teipo ai ma pasi o ilunga o le pale mene au Samoa. Se kua inga pakeki whapenei talo le tupe. E sili atu i le piliona, po wa ausia le piliona. Ia o le alana finau mai fo ia le itua ngai lan tau ia whape mai. Le ai, sa iei fo le la kou piliona. Sa iei fo le piliona. A o le piliona nga, pe ana. Ia ma le tua la tātou a whao ngā, lor so upu ngā o le pe ana. Sa o disko inga ma ko sa vai e fai kurongi kala e falongo mai la fala ka mai ile wala ngai fa pena la se tatu wa mio ia ntia uia ana fa pe fo ila to fo mai le HRPP ia longo winga la wala ngai sa fatu mai ma fa ata mai ya tatu langa mai le kala fa penga o le pakeki le wala to ta pena ina mana tua o ai le taimi o tau ai ona tala no ina le tala le tupe na o mai ale le fainga palota o le ai fai fela ko inga po ai sa o fai le malo e o ina o uma mai ia le famisinonga matulanga i unga ai sa fai lava fela to inga o ai le pirioka le o kakau inga fai se kala kupi mana tua la le na ta pena i lo le HRPP because o lai ile la to take they were the caretaker sa unga e o sa o nga ole ke tika e por ke kiva le taimina na le sa ola to sa ke tika inga fainga malo ai pau le mea sa ese ai le anga ele I fatua I totonu o le pale mene ele I fola ele I pasia
I te tono le pale mene. Ina ia mani noi malam lama ngō leo ngā fo i o porokala mei a walau whaafonga maua Samoa. E le I avea lai ko kongu a. So unless e teipo ma whaatala noa ina, ma whaapea mai le whonga whikalai, o e whina ngalo I aisau noa mai le ioe. Ioe, au ese le ai. Ia ua manu malole ioe. Anga pingi la le kamaranga, e mongira, e mua muala pirionga ka kou le pe ana to e pale mai ia le tau mawhainga fo le JPP. Peitai, ia, se e manga kua ilo uloko le. Ke lo e la utala mele fai ali li fa lo uloko mo ukau le fie whenga wha porkiki ngai ma meanga kupu o kako wha pea. Ai ana maua umala anga maua lai paki ngai le lokor kamale o fual to e lau. Ina ua ve vesi aku farkua masanga mfai aku iai. Se la sanga mo ya li o la le wausu nga fa ya la audi. A wausu nga fa la audi anga ufale ai sa tau ala na fu e kau ngaru kamale wa o ye makua. Ai ke ia enga e fa mai le tali le tama. Se e laua o le fiso e lau o le tolo. Ai ala e tasi le maunga yolo. La le winga o ngamea. Se pe pake kiel HRPP pe pake kiel fast. O le pilionga mo si o tatou watunu. E fa ia kaua. O le loto le nai te tauna maua uma fo e tatou. Iyo, ia la, e se mea la o mai e fa felau koa i fa pe mai le ai o pilionga mako, o le pilionga pai mala fai. O le tadi, o le piliona a si o tatou watunu. Whaafetai, o le winga la na le no tawhai tu lau wa le fiso lau o le tolu. Whaafetai walanga I record la tau ma le talaanga o le ulu ai teimile le upasi ai 1.2 billion. Ia. E le o le whaingo mela. Pe o le upo e masani e le o le fale a o le ano fale. Ia, tātou tulituli matai la le whaamuli o atu. I le whaongaina ai mai se foi o le lufi ina ma le sele lima le leina. O le nei fo italo le tupe le ua pasia a fa pe te fia maua ngai lunga uma o le page le Parliament of Samoa le tala o tonga e mai se o tūlanga uma ma vaenga tupe ua wha amatu ua tu lea matanga ruenga ma lea matanga ruenga Tasi la leo vaenga la ualunga ai 10% le usi itia I le tongi o tangata whainga ruenga le malo now e le o la VI private sectors o se furu pasenge lea, thank you so very much. Kelo e kasi lea vaenga e se lo fia. Leanga a sa olo uma fau, sa o mauar kai minga atu wala uha o nga yasoia. Mau ki o mako part-time ya ariki. Se ifea kola uka mai ori lea. Mako part-time ya ariki. Kei rolo upla ulo upei e kelenga maua mai nga ya ariki. E mai le mea pese pepasuka langu. Langu enga. Ka mala ikiki voi lele. Ai momongo mai ko ko. Ai sawe marau pe siripi pe fa pe ngile le lau tele male umi voi lele ke kilo. Fitus furuono tala. Il vai aso. Ficus furuono kala. Ioi. Ai no tava ai le tele o taimi a manta a itu la fainga ruenga. Tala. Tala di masusenge. Ai fa fetai. Ia ole ala ua liu le tofa. Fala au mama fale to far fainga malo se fulu pasenge lono winga fatala fata itaia fa pe o ele te fa fonga mai Samoa fainga ruenga ile malo a fa pe o lo enu e o ngofe se kara fa kai fa pe ono afe lau pe o sari ono sfulu afe e ono sfulu afe lo totongi na yai tausanga lono winga aga fai kausa ola o fai pasenge la ngai le o se fai ngumela se ka matematika longo winga pe wa extra le ngofi ali au kau ya le rua me rua se producer sunga ya take ma fa tai fo se uma fa muri sa ukala welcome se producer la ngai foto amata le son nafi ya alang o kamang fa ya o ngai sa mo na la sa wala so le alu ke so le alu tuai la thumbs up mai lono winga sa ya lono winga fa pe o ele ko nga kokongi nga wa kikir fa penga expect saole fa liunga saole o sulpa senge ele uma se la sulpa senge ke ngau ia lono winga fa vitaia ole a mawani si fa asilinga e tala fe unga fo imale soifuanga wa nei ia tato me email ngupi fa o ka ko nga o me ponge sia me ka karkarango ai o so mai le tanto nupi fa ia ma tu fo ila lele ua mai afta mai anu fa longo mari to ala vana nei
I le tūlanga o le press conference o Alfionga te mai tai minister. Ia, na utou sisira mai, na utou ina ntuilunga. Fai taula vai oe le iunga le na ua iai. Ai mai se la o le toe available o le ono tesi ma le tolu. Mana tua e valu tesi ma le tolu. Pasengi, e tau le, o ke kau whaale hea ake le mere piki, o ke kau jealous le mere. Na tau atu pia, o ke kau jealous ai langa ngokaru ese mea ka kere i manguia i ngei mea. Ai amo ia o tou i Samoa, mai la tofu. Ia langa te tawana i fotonu le fui niu le lapalapa. E wila fo i fai tau ese le telo manantu malangona fa mai nisi. Sa kong fa cash mai le mea. Lea fo i pese we, no cash. Shoot parara. Now, o le mana ia i o le tali na tali ele fionga tamai tai minister. Ese afina ngalo, pule stafu ne le lao na sa. Ai e pule foi le ngu pifa. Ma le laulau a fongo ma le pulenga. E pule a foi le au mainga. Ioi. E pei foi au ingei ali. E pei au ingei. E pule a foi lau bank e pule ale provider ioi. E foi la ka ko kiwi se va le ka kilo. O ka sau kiwi se o isi kaimi. Mai mawe peanga. Me mawe peanga open na kula ka online banking. Ai o vai ku la ka kiwi se ora se fai ngumbe la wangu ko kongi kiwi se va mer fatwa amatanga o le scheme le fatwa introducing mai le se mo le lua fe mal fitu. E o mai le so. Aka kilo kura ko e ro ka fia mau ye ai conditions. Ai conditions. Ai fa vetai e fua lava foi. Ile mo o mianga. Ya, ngai mawhai e ngai koe aru ki koe loan mai ei pula ele. You know, you probably know better than myself ile whai ngore vaenga lea. Baule le leinga matulanga, le ana wha manino lava le sunga pali pa noa. Tai whono fo i o le nubi wha. Ia wha pe fo le malu o le CEO fo, ma le whionga tamai tai minister o tupi. Ia la makanga control fo le mea lea o le vakuroa use and abuse. O le mea nta ua, si o le ngaua iai. Vai ka ko moto le o fa ko ngei lau artificial lau o le tolo. Ai ala e kasi le maunga yolo. Ioi, fa mai disi ko inga se pe sau o le cash, pe sau o le pusa pisupu. O le arka ko me fai, nga uma o le pusa pisupu. O sono e mo konga ko kuringa. O le whaatau aina o nei mea uma. Ia tātou learn, fo ile le tātou e control, fo ile si taimi. Mana ia, ele ai se me leanga. Ioi, ele ai se me leanga o le whaatau ala le iai, ina ua tali pali panoa. O lai manino a ile tūla fono. Ele ai ma se mea o whaapea mai ai, e ka kaunga kēsak. Ele ai, lono winga. Ai se mea ka ua ile mea lea lela ufu lela umuso tuai. You know, it's just a thought langa le tau te whaasoa. Awe ke ika. O ele Samoa. Awe ke ika pe ale cash le mea. Leanga a fua ile tū la fono maona ia inga. Ele o sa pe la mai se mea. Leo ke whea kuka kou whainga nupi wha. Le mangingo sa ngonga pali i moala. Ele ai ma se mea o whaapea mai. Aver cash. Nothing. Pauda mea lai whai mai. E taatia ile whaato whala inga. Ale lau a fono. O ka se banga ia. Longo winga a lua le lau la fongo panoa pari panoa marmingi skama ila to umai the executive la tone o le board of trustees. A lua ua saufa bea ka ko fa cash le mea. Leanga ua matua mafadia le tunu I mala fa le natula. O solo mar mea cash. Ai lua fa mai vai. Ele o se natural disaster me le kau ke ia. O le kau ke a fia le inflations foi le le tau le soi fuanga. E mo o mia le control. A le ua makua I ka posta ia le si mala laule le fia pupule. Ia, na o fa pena antu au daf. Fa kai fo le kau posi le mai langa o le manino a uia. Wa mangingo ala fa longo. Wala nga kau ngakau oso foi lo fu vevela inga o fa pe. Oh. O lenga cash le ke le melenga sa mua. Lima se furu kausanga cash. O solo le afoi. Le fa mai cash. Ale ala sa unga le fa mangingo mai ya. Ne hai.
E le ai ali asia kai le se ka ko na fongo e cash fa se lo atore me. O le fa to fala inga lo fala valena. E ta tia antu. No winga. Ma na yo la ye le upu fo ile o pule manga fangafa. O lai pule manga fangafa lele. E le o fea ngai ka ko ma se sungami. E le o fea ngai ka ko Markoviki. E le o fea ngai ka ko mangi mafui e. E le o fea ngai ka ko mangi lolonga. O le ale me le fea ngai maka ko kai mingi. Samoa no tala no tuai. O le a. O le tau o le soifuanga. Lono winga. A vaila pola pe se bank fo ilbe e ke koe loan mai esinga. Posi le me. Oh, ka o ka le manga ia. Ia. Ke fo e koe fesidi nga mai. O manga ia ngon tatu update fa manino ma fa mala mantua ia te o le te lo nisio vaenga. O le isi vaenga ta ua fo ina o va ai tuai. E le ngata fo ilea. O le ai palasi e roma timu ngai a mantou i manu kau nei. O le isi vaenga o whamari no ngā fo i o tūlanga fo i le matanga ruenga. Ai mesea ia ngā ruenga wha vai taimi. Tasi lea matau. O lo o... Ioi, whelau koa ai ma whitongi ai whaaso i o tua oi. Ma mumu whalo ai le tele lava fo. O lea ua nau le matanga ruenga e atangia mai le whaato whala inga a le whionga le minister. O le MCO. Le whitalinga le dinu. So o yalo. Whaumui nau Wayne Fong. O lea le atau mawhai e ao whanga tasi uma. E ao whanga tasi uma le vaenga lea. I lalo o le malo. Neo. E uuroi le malo. O na toe whaasafu atu leo awa noa tutusa. E tau wala atu i fono whaavai. O i tū malo te itasi. Ia kia ufo ila ia a. Awa ele ia se me whaia kuro se lau pasenge. Ele ia se me whaia tulua atua mai sona se lau pasenge. Ai ua ta tau fo iona ta pena fono whaavai mai tū malo. Ia o matau nuu lea fuafuanga. Lai ua matua ka oko mai la kou fo i plan. E whaia. Inga ia ua fo inga i maua ka kou le mea fo i lelo le au vatu fono whaavai pe vatu i tuar komiti. O ngā lau ai fo iala i o kei maa inga o re komiki. Maka i kai o re komiki. Ma e o lo iai le pūle ngā re komiki. Ai sapa sui maka ai whaafala umare to atelo nei a inga o lo iai le mo mianga. Kasi le vaenga. Eyo. E tā uala a o tā pena ai fuafuanga nei ale matanga ruenga o le MCO. Pesinisi mala manuia malipa. Waka kau fo ila o ngā whaka oko mai fuafuanga i tū malo te itasi. Po o lea le filifilina. O nai tangata nei. Ioi. Ia, ka kia kua inga walanga e le a o ia lau puata ma whainga. A o le tō wha. Male utanga. A o se vaenga ua te tau ona wha tamo e iai. A walanga e le lei fo ia kai ka kua miu. Ai mau alo fo e le malo pipo a vangoia. Ia ona uma whare. O fe e li ka kua. Pea wha pea le ufa pea mai. A watu le toa luas furu le su e mai nai sa tupa itea. Whao ngā ea ui alo iku malo. Ia e umaenga. La e vali yang o ale a inga o si a inga sa o la inga nga whale o mai a ele i toi whesa whale apai o mai le temire nei. A la inga o le kala o kamiki o le a inga o le vaenga fo ia la ua kuku whale pālangi e fiku. Ioi. O sa vali le whata a vale. Whetu oi fo. Ai tā ua la mātou whangu watu. E whiliuli wa i eile, laurili wa ile tofa, ma le utanga, ale to tele fo i o nai o tātou i tū malo. O le mali e o lau mata tui i fitongia inga i tutonu o le pāle mene. Ai me se fo i o le tau wha mani no ina o le nisio vaenga fo i ele sa. O isi kaimi, e whai tau ese ai fo i lau wha fonga tūlanga fo i o le Maota ma le fionga fonga fitalai. Ia, o ke le loa ia o ia Samoa le te mai mo mai le nei taimi. Po le a sau comparison. Sau tusa. Ile se ei mai o le sunga bali tele. Ile no foa o le pale mene fo ile lo fofonga o le Maota. Ia manisi fo i wa mai atu. E ma fuala o whaafisili lea i sou finangano. O le whaatau tainga ma le toa o le fionga fonga fitalai o le Maota. Ile ko akele fo yo ila tau e pe. E hei mai seri pe e fia ula vavale ko ngore Maota. E fai mo ka maka pe ka ke aka i si taimi mo ta fa pe fo lo talotu.
talo fai. Ai ina o se tangata fo itulo le sunga ya pali li o olo ipola ta uma se pa. O se kangaka fo inga ongo sai. Ai fo i ona o le tasile nei o feelinga e mo mia. Tasile nei o a mio e mo mia. E se ono avea mafonga fetalai. O le makua lava o le ongo sai. Leanga yei fo i lesi taimi e avea ai lo leva i le Maota ma peiwa e mansangi i lau mele pe ki whakanga le kia maro kuso o ilunga. Pe te fua o ina tangata. Ma mea e te tele na vai atu le sori fono. Tūranga whapena. Ai tō lava lo upu lo le whaato whala inga le sunga i le pali tele. Ia po o le talinga i alio. Whionga le whawhitalai. Ono le mau lava fo i o lana tō vai. Ia alanga la ila kai minga pi erwa wa ai kau mase i lor ngilo ko mano. Last warning lo mar mea. Le lang kau la vea fo male fionga tai tai o le tuanga. Le lang kau la vea fo le meranga. O le faiakulava. Ioi, ai le ma failava. Ia se ilo mar palakaola. Mai loa. O la utoe, o le toe la pata ila le la kuak. Ioi, fai so o lo le sorifongo. Ia, no winga. Wa vala au lo ma skulaki. Wa vala au lo ma leo ia po o le sakingi. Ia wa tau fo ina alu se tangata i fafo. Ma lo ala fa avitei tele. Ele fa to fa la inga fo. Se lau ma le fa le ngau o le tanto Samoa e weisle no. Te ilo i ke usi se kako se lau ma le fa miliona. Le sa fa manino mai ele minista o pisidisi mala manuia. Se lau ma le fa miliona le ngau, le lost. Ia wala ngol fa Samoa le linga fa porkiki kongol pa menge o le lost po le Pone ngau. Ai valu se furu 5 miliona le ai talafu. Ngau ma le ai kalafu. O le ale se ngau me ye lua. Mfenga fa so mai. Mana yel fingalo le, o ile ona fingalo le o tangata i tu malo ai o le fa fa le ainga nga yala ko wa mi o sa o le fingalo mana yel fa so. Malo la vai te ngore proklami mai so fina ngalo o le ale ese ngo upunge ye lua o le afo ile fa matala ino upune ye lua o le ngau mane ai talaf ia wala ngore ke le o meka ki fa pe ka ika o le ngau wa le ai kalaf ale tati vai atu le au mainga ina ua fa manino mai ele to fa le atinu se lau ma le fa miliona le ngau o le arkampangi va le Samoa e ai valu se furu 5 miliona ai talafu. O la se wingor ngamea. En feng fa so mai sisi. Sar fai tala leanga. Iyo. Irungo nanto poro kalame. Sar fai mai le mai mamalu lo fidangalo iyo. Ai o la so na ise senga. So kilo kunga. Adalo fatia rono iyo si kuainga manga kuange ayo ole so kilo aku ole ai talafu tali kadi sa ko inga mai fakadia si kau vayaku ya fale pia ia sunga rono joli tui ole ngau sedi se vesi ele me se yau sunga muri au teo ai talafu tupe overdraft o mangaya iyo Chris Sam se o fayaku se singiu popo a mai so fina ngalo mana ia se fa mtalo le waru ka ku fa so o ke fia fai ka so fina ngalo awe ke fau awe te ta alo fau ngon tanto pro kalame lina po linga tofa ma vainga o le ngau re kupe ua leiloa e le toe maua toe le toe totongia o le aita lafu o le tupe e toe totongia e company nice ia na ua vatulunga le kalafili na tu sisila mai
ina ia tau fai aku ai le mau leu te tau o vatua e le o ngia u kalafaku ma la he ngaro ringa la ko fe kaua o le ngau o le tupe ua le iloa e le toe maua a le ai talaf o le tupe uma koe kokongi ma lia tunai o le ai kalafu e mafai o koe kokongi se kau koe fa me email lalo can we have the comments scroll down a little bit yeah ma lia tunai fa mo le lava Jake let's have that middle one se koe e foi la lol tatu tatu mo mo ya Natalie koe foi mela ia le Natalie pele pesa mino loans e te tau o toi te tongi ma le deficit tupe ua mo want to ele ai se profiti ia le na ua ngau o nga ua kele le se tatu toi atu ya nga li foi la lol na tonua malia tunai o le ai talafu e mafai ona toi tongi a o le ngau ele koe mo skupe alofi Paulo Tavai Smith so fo man wi asiata man tele faftai alofi pesa leli tema pola malu ele na wanga ngau ongo kele ai kala le winga ngale ole winga tonu le mana ye yo mele ama ye le sunga ya pesa le winga konga ngalu ki ka fa ya kuai ole ngau ai kala fu ongo winga la po ole ngau e mafua e mafailang fa sa ola utala lea fai me o tou o te o fa pe te fai e mafai o fa ya ku o mafua ngau wa kele overspending ai le se me ngo so ku pe mai mau ngatu wa sa ole ka ke ai kala fu mai la le kupi ai masau ma fa mai mau kia e ka ka wi nga me vaonga ole ngau se le ngai me ya ai talafu ona no nga tupe toi te tongi malona tului ole ngau ole tupe sa te tau ona maua ai ua le mawhai any words gone with the wind oh I like it le la umana ya Lucas yo kau pupol le ue fai kau ko mengia isia o la au vai ngale ole pele upu rita tonu ole ngau ele ise tupe toe mau ai tala fu ma fain toe tongi mana ia Josh Sharom Taula ole ngau ele ise tupe maua ua kule ale kala o kupe ngo mai mana ia okay le la ua vavala mai tau tau le ia se lau ma le fa ngau lono winga bye ele ma fainga koe maua mai ai se vanga nga longo winga a fa pela toe maua mai le ngau lea o le toe maua se polofiki let's say ova ku marsela wafi pe lua se la wafi ona tatou tiro lea o lea ua toe maua se tatou menti le ngau ai ole ai talaf lono winga o la lava me fai ona fai le ai talafu ma maua lona tupe tului o ka engi ngau e fai la tatala o ke le ia la o le se le ni fa pe ua lusi aftai tui malo la vale ona sai io o isi o ko ya so ga toa so vai ke toa o le ai talafu e ma fai ona toi tongi a o le ngau e le ma fai ona toi tongi na pe toi mo mai o e kasi ala fa rongo ya toa pesca ka o le vanga io e na fa no mo di pola o to uma Daryl so vai ka ya Daryl io e se lava le overdraft e le toi tongi mai se pasene o le ngau o mali fasi e ke ro la ukara le ka foi o le ke ro ka ko ye lunga ngai ia o matua mala ia i le vai ia o to se sila la sera uma family onga le ngau ai valu 5 miliona ia le tatou tupe ai ta lafu ia matulanga fa pena ia ai alu ngai le ai vai ngai fai ki onga i si fa mai ia ngai milionga e pero milionga nga fai le ka le val mai ale li fanga ia ngai pa uo e fai ngo fie io na tanto apole vai nga fo ilele na ia tilo masei ai fai nga down tato realizing ia le la ka fisi ngai la a fisi ngai la tala le o le fela o le 2 miliona le alu i le fakanga o fangali le u fa mai nga pa le pa o le me li lo nga ka geri lo po le ala fa tu langa ia o la fo ia fa nga solo le fainga a o le u to e tatala fangali
o le ato e recycle le ono mau o le tupe lea. Tai loa e le tau mate, le tau ilo, pe o kau sanga fou, ua toe tapo mai le 2 milionga lea ngā alu koe whaale leia o mea umai whangari. E sao rau kala. O lea la aka kou whaale ango e se lau ma le 5 milionga lea le ngau. Le ngau leo ke kau karkarango a guai. O lea la atatou whaale ango ai. I le ngau. Ai ole a kele i le kako wha, i le kako wango kele. Ina inisi o vaenga o lo whaanga soro. Na ona tua pena. Tasi na o vaenga o na lau walunga i le talanoa ina o le vaenga o le paketi. Le sa iei nei. Now, o le isi vaenga na manei ala wafoi. I whela fola fo inga e mese foi o le tūlanga i le paketi. Tala o le tupe le sa lau li wina i tūlanga i tonu o le Maota fono. Le anga pongia i le fongo le po na po. Ma isi o tūlanga uma. O le vaenga fo i lea, i le upu lea uonge Samoa ma vaenga fa pena. Ia, whaamanino i le sunga lau le mali to. O i fo o le minister fa toanga. I le definitions o le upu lea o le onge, a o le hafo ila ue whaitau e mafuai o na onge. Ia, walanga aka kukalangoa i le upu onge. Kasi lea vaenga walanga e mana tuafo. O tonu o le fono o sua letunu. O lai wha amau mawinga. O lai wha amau mawinga. Upu e wha o ngā ia. I lea vai kaimi ma lea vai kaimi. Inga ia au ngā kupulanga. Ai ta ilo ilo vai vainga. I lo vai vainga ai ta ilo i sofina ngalo Samoa. O le ala u wha aliliu le upu le o le onge. E kukusa le onge ma le mativa. Upu i e rua. Kako wha soa e lunga le prokarame. Fetau i le leia ma naito e minute o le tātou program. E kukusa upu i e lua o le onge ma le mativa. E mawhain kako karakarangoa i le ngāwa. Le ala whaafitai te le lava. I o tau whina ngalo mo o tau manatu i na umai. Le ala umu kwa mangingoa. O le ngau, le to e vaia. Ioi. Walk on. Ioi. Le ala kaput. Walk on. Finish. Umar case. Au i koe mawa fawse si lea ngau. Paule mea. Ko kuri. Ma wha kiru soro. Po whesa ua isesi. Se si manguia. Po ngi porofiki. Au lei talafu. It's a natural thing. E kukupu lava ngā mea. Ai. Ole fesili. Wha matai tala whea. Ungar wha o ngangole upula o le onge. Ua onge Samoa. O whea o upu ia kakau o ngā. O te tau o na tala whea ngai. Whatalo whatu le. Malai o tū mua. Ia po o le tō whae tangaro pungia ia Yeremia, tikeri. O le ngau, kasira lea lau whaikaua kuarwhi ngaro kaka e whaingaruenga i le ofisa i le ambulance. I nai lalo manu. O le ngau o le tupe ua ai e le tangata. O le ngau o le tupe ua ai e le tangata. O le aitalafu, o le tupe tongi e le tangata. Ia whaafikai lava e se ua koe whaamama whaare mea wala uma. A talo whaatu leo unanga na soifua malo loina i lalo manu ia le ipata. Ia, mai lava i sia uo whaapelepele ia Dr. Liu, ma le tau vaenga. Ia, ma fo mai uma e me se fo i o le ave ta avale, a le ambulance. Ia, whaafitai o le ha e ise senga le upuro le onge mare mativa. Mana elwhingaro Tuli Malia. E leo se upu e whetaui ma le nei taimi o lo o mau Samoa o le malosi o le tau whaleanga. Manaya. Lewa le ngaro whapupu o kulava. O le onge, se kakau, o le onge no food, mangaya na. Alofi Paulo, e ese, o le onge ua le aini mea ai po o me kausami. Manaya tele. E maa fuanga ofisiri aku alanga i pe whaata la fonga. Alanga mana tuafo. E yei upu e whaamawinga i kara whaasoropiko Samoa. E carry on. E carry on lava. E ke lefia whaalongo iai. Now, lau wakua se whakaika ingo le upu lea. E o mai lea so, o ke whaalefia fia le whaonga ingo le upu fo i lea lau le ta ua le taita i aesa ia whaonga inga. Le malo mativa elo. O kau kirikiri mea ngai lo mawhauwhau. Le ango lau te whai atu le whaonga ina o ngangana. Ia, whetaro whatu se a kinsi. O lala ua whaamawinga ngā kala. Ua whaamawinga lava. I whaamaumonga whono. Lala fo ilea a whape e ise se whaipule po se mingi ska e le fia e pa o papar ngā kala.
e taro sanga le fonga whakalai, wha mone mone to ave ese upu ia mawhaa maumaunga ale Maota. Lea ngai kasi ale winga o le onge la e kusi mai le wha o ngai ko inga inga wha li ungar kusi pa ia. Wala ngai peo inga uma le sa waile wha o nganga lau kele o le upu onge. O le onge konguanga le ngā fua inga kulie. Le ngā fua inga kulie. E isa ako langa wha ngau fo ilele. E o ai kupiko. E o e su e maingi mea ai. Ua matua le anga la vale lau ele. Ua makua makiva. E ngai ka o le onge. O le onge. Ua matua no school before. Makua, yes. Tu watu ile ele. Ua matua le ai se tamau ainga. Tu watu le ngai taifale. Au ngā piu se me koe maua. O le winga ngā ka o le onge. Ioi. Ia uke le ka ua wha aperkangia o le upu. Le ngā ka ko woro la le wha aperkangia. Ma e alu e ke kango e translate le wha aperkangia ngai sauai. O le onge. O wakako kalangoa inu utoa wha. Ia. Makiva, I disbelieve that. Le ala ufa yaku la ukala ukele iyo e inga makiva Samoa. Ukele iyo e se sefo nga kala. Watu matu le onge. So ave eser nga kala. Kako mai makiva. Ere o makiva Samoa. Le ala uta ua atua. Ina ua o ila tunu ula o Filipainga. Rua male afa tausanga o iai. A e fie ilon me ka o makiva. Alu ya kukunga. Poverty. O le upunga, poverty. A e fia sila fia kongu wana me ka ora makiva, alu iai. E ngongofo le unga lii, ma la whanau I lalo le awala lau papa, e whau I kingi pusa, le fale, e pi ilirima mama alilili e kokongu. Mea tonu wana I tau le mativa. Nga o nga uma nga saaki mai o la pisi, kaula inga o la pisi fo iar kaulanga, kumuro iai matamaiti, esu e mea ai mai inga. O kupu Samoa. O kupu Samoa le mea. Ia. Awa kau kise kia fuele au aisi fo iele mai soro runga video mga mea langa la ia ola tau ainga. Ioe. E kau ke le consider inga fo ina tangata fo ie le ia mana onga fapitoa. Le ia le unkaka makikiva kakanga o kaka mamai. Kako haru ngangu sa. Ioe. Ia te aula. Le ai masenga meo kukongo Samoa. Ai mafuanga e kaukala ile makiva ona o lou paie. O puku sa awanga. La fafe feang kako makikiva ri ele ke o kaimi fo inga ile sosoro le pupu fai ke kaule koko. O le sosoro le lau vai ke kaule koko. O le sosoro e yaisi fu o fai le anga e kaule a fuilo mo auru e sosoro ape o le sosoro le fu senga. Yes. Ai le ia te aulai, ai longa e sa ole natu ai ngā wha matalanga tātou te tala noa pēa, matau mawhai e wha aofi ma fau o kangaka. Ma wha pēa mai, ua onge, ua makiva, no. E matua i o ule talitonu wina la vale nā tala. Ai longa wa yengi a inga wa ngongofo I lalongi whare kingi pusa. Yeah. Ai longa wa yengi a inga wa, ono no foi mangala ai longa o yengi ai ngo foi la wala papali visi ngano yes ai longa o yengi ai ngo foi ya ngo fo fa penga le ai le ma se me fa pena ya tato o Samoa o se atunu u fa manu yina fa uma le mala fa so fa pela wala fa foi mal tanto te mil ni vanga le fiafi o le pawa o me uma o le fa kuanga le al prokalame o kai kai. Le lava turu le tu ala lol por kalame o le tautai iae. Mo tai o le tātou o tunu ua mese ila tau e fie tala noa le whaasala. Kalangoa e whaonga ia mea ia e sumu ai ia nisi vaenga o lo o tau mawhai e atia e le leisi o tātou o tunu. O le pawa o le manguia o le ola ma le oki. O nailo lo whaiva. Ioi. Ai aua fo ika ko ke whao ngā se inga upo le atunu u
ona e whaatau matatau ai, I se ke re o fia iai. Awar wha o ngā fua me whapenga, o tātou o tangata wha manui ina, kalangoa I le wha mangoia, au kalangoa le wha sala. E ia le si whai pule woka mai kauinga, general ala u wha soa, o langa lava mea lea e lako I peye musu ke le kalangoa se mele lei, peye o lana mea lea, o le aruatunga, o le wha sala. Ia o le kalifoi, o le wha sala le whongwhikala. Iyo, e ia me ia I kaka whapenga. E pauara mea pia rua tu foi lele o lana mana, o lona mana tu. E stir up. E ira kaka e laku stir mea manga ia. E ira por kiki e manga ia kua runga. E kango stir, ma ira mana ia ina ia open, ese conversation. Ai ele si kanga kai laku stir. O le wha a le anga mea. Le anga ima mea. Le na, e ese la upuna, e ese le ongi. E le o yaka kou. O le makiva foi. Te o makiva, o le upurena, it's a power, it's in your mind. It's a mindset. Ai e kalangoa, e wha manguia e kalangoa I, manguia o le tua. Ma e alu e ke ngarue, ai langonga fo ila ia lea. Ia, o le porokalamele na le vanga o le fiafi. Sao, io e Tom, o le onge o naumati. Ua makua ngau ma ki ala ngonga. Nau mati lango na mama hofo ilo wai. Mori fa malo mar fa te tele le proklame. Fa leo tuai I le de fia me se foi o le au nanga ma le tutua. Ale Bluwave TV mai la vaila songo fua. Fa te tele le to fa va ai na forsa. Congratulations is yo uso ya va ai. O mata tu le ni taiao. Ua fa e ua fai fo le swafa le si swafa lo ka ma le to fa ya fuatia. Ioi, fuatia va ai na forsa mai le fionga sa mata I tai. Ia, ma lo le tautu, nga e foi mai Australia. Fia lo male ainga male nu. Ai fa e swafa ko malo. Fa tai foi mo le amtari o program le nei vai aso ia nga te lea. O le o nanga ai sera manga o le tautu mari la foi fonga va tele. O te fa felo ai foi sia o producer so swani ia I le tautua foi ma le programa le tauta ia e va lua ma si o tali ia Ryan fa felo ai foi le sunga ia Jake e sau por sunga misa ia e lungo le tatou programa o ia le angafa matulanga foi le tau ava me ino le nei programa le tauta ia inisi o afia fita tasi ai tu ina tu le toi fa mana tu o wona MC na o lua o fa silanga nei o le so teo o le fa ia se ainga fa ma vai ale communities ia ma le fionga fo I le tama fa sau o le malo ia po le foi sa tu I batangiolo o wa ia a fai masui o tatou lupe fa le malai o le filinga afa I le lau mua I Wellington le fionga o pito to fai to sulu su o William Sio e fai la si ainga fa ma vai le aso taiao ina manukau event center fa so tai le to fai na mo uru fionga le lo eli and sing Moriso fa mtalanga e fai le fiafi le aso taiao ia vai po fa kausi lau po tulaga uma tatou te me musa mo tatou militino fa tasi ai e fa fitai le tautua foi a le nei tamali ia po le fionga foi le sa ave minister tau sanga tele ai o le si a fa alinga o le tatou o wona emisi te o le vai aso I tuatu le aso to nai le la tu ina tu lunga le tatou puni ala va concert I self o kilani nei I le aso valu le o tau sila mai ai I le Manurewa Netball Center le sa fa ile fuli market ki fo ile ina I Manurewa ia fio atu ma vatulo ai nga tatou fia fantasi ai ile na fia ile fa mo le punia lava ile vaiaso aso to na ia nga fua fa so tai ia le Quapex cruise po le sunga ya no le tia fono le fretua ia bonisio fa mtelanga ia nga ta fo ile meli mai tua ia e mafai on ofso sonia tu mo o tou fa tai sunga fa fengainga Ioane tamali I le pua mai se fo le tele o tu u malava I runga o le porokalame le vainga o le fiafi fa mnuia le tu te mo le fiafi e umalo le o urua tuloa ia e moli mawina ia le youth service fashimato Kalesia Victory Power Ministry ari ia me feringe fiafi ia te lo live tu fo I manto umar kako proclame tato wo ia Yesu le fiafi ma se fo o do le youth
tune in mai fo ia e te mai mo mai ai mo os fa malo si au mo o fo i se taimi mo le fiafi fa mangalo se la manga o le tau to mali fa manu te le alo atu i le weekend i le nei vai aso a siata fa le malu pio voliko ma le tau tua lau Bluwave TV ma le programa o le tau te ia ele nei vanga o le fiafi soifua mai Emanuel